Dobar vam dan iz studija informativnog programa ovog kanala. Ja sam Aida Spahić, a evo šta izdvajamo iz Dnevnika. Vanredna sjednica u parlamentu Federacije, tema zakon o novoj željezari Zenica. Izrael i Iran ponovo razmijenili direktne vojne udare, dodatno produbljujući jednu od najozbiljnijih sigurnosnih kriza na Bliskom istoku posljednjih godina. Sarajevo se danas oprostilo od legendarnog komentatora i sportskog novinara Edina Avdića. Predsjedavajuća Vijeća ministara naše zemlje Borjana Krišto i hrvatski premijer Andrej Plenković održali su danas sastanak u Sarajevu i potpisali ugovor između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o graničnim prijelazima. Iz Uprave za indirektno oporezivanje ističu da bi s potpisivanjem i početkom primjene sporazuma trebalo sačekati dok Upravni odbor ove institucije ne usvoji pravilnik o unutarnjoj organizaciji rada na novom graničnom prijelazu u Gradišci. Ipak, kako je navela Krišto, čekanja nema. Sve je riješeno jednom notom. Novi sporazum treba unaprijediti bilateralnu saradnju, olakšati prelazak državne granice te poboljšati efikasnost granične kontrole između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Međutim, Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine upozorila je da bi primjena ovog ugovora u sadašnjem obliku mogla izazvati ozbiljne probleme na graničnom prelazu u Gradišci. Međutim, želim reći da on će biti operativan na privremenoj osnovi, na temelju Ministarstva sigurnosti koje je izdalo privremeno rješenje, jer je stari most, znači Gradiška, zatvoren i nefunkcionalan je i ovaj će nastaviti da radi na privremenoj osnovi. Mi smo da otklonimo bilo kakve dileme uz današnje potpisivanje spremili jednu notu koju će Ministarstvo vanjskih i europskih poslova uputiti Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine u kojem jasno izražavamo razumijevanje obje strane da će se prijelaz Gornja Varoš Gradiška nastaviti u režimu privremenosti kakav je sada, dok što god treba, mi uvažavamo te kompleksnosti unutar Bosne i Hercegovine, dogovoriti, riješiti, donijeti. Osobno, ono što se iznosilo u medijima, da mi ne možemo pristupiti potpisivanju sporazuma, da trebamo sačekati, da trebamo stvoriti uvjete. Ja želim poručiti jednako tako svima da svako treba raditi svoj posao u okviru svojih ovlasti i nadležnosti. Što to podrazumijeva? Naša obveza je, kada je ovaj sporazum po zakonu o zaključenju i izvršavanju međunarodnih obveza u Bosni i Hercegovini, predsjedništvo donijelo odluku, potvrdilo sporazum, dalo ovlaštenog, odnosno ovlastilo mene kao potpisnika. Mi moramo pristupiti tome. Naglasila je da ćemo sada umjesto 2 imati 5 graničnih prelaza za kontrolne preglede koji podliježu svim inspekcijskim nadzorima. Tim prelazima će prometovati roba koja podliježe svim nadzorima. Iz Uprave za indirektno oporezivanje ističu da bi s potpisivanjem i početkom primjene sporazuma trebalo sačekati dok Upravni odbor ove institucije ne usvoji pravilnik o unutrašnjoj organizaciji rada na novom graničnom prelazu u Gradišci. Kako navode, provođenje novog sporazuma podrazumijeva uspostavljanje posebne organizacione jedinice. Želim reći još jednom, na potezu je Uprava za neizravno oporezivanje da stvori sve tehničke preduvjete za stavljanje kapaciteta u smislu narednog vremena u stalni, kako je to ovaj sporazum predvidio, a do tog momenta će evo i nekakvom notom između s jedne strane Bosne i Hercegovine, naših izaslanstava i Vlade Republike Hrvatske nota o privremenosti ovog prijelaza uputiti, tako da bi ono nekako i ta privremenost imala utemeljenje u ovoj noti koja se treba nakon ovoga sporazuma uputiti u proceduru. Iako se sporazum predstavlja kao korak ka modernizaciji i boljoj organizaciji graničnog sistema, nadležne institucije pozivaju na dodatno usklađivanje kako bi se izbjegle moguće poteškoće u praksi. Predsjednički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je prijedlog da se zakon o vanrednoj upravi o privrednom društvu Nova željezara Zenica razmatra po hitnom postupku. Vlada Federacije je manjinski vlasnik sa oko 8% vlasničkog udjela u spomenutoj kompaniji, no nakon gašenja integralne proizvodnje pokrenuli su inicijativu za potpuno preuzimanje upravljačkih struktura u ovoj kompaniji. Kao izgovor navode da je to neophodno da bi se ponovo pokrenula proizvodnja i da bi se sačuvala radna mjesta. Vlada Federacije uvjerava da je tako moguće spasiti željezaru, a to planiraju uraditi u suradnji sa Energoinvestom.
S druge strane, uprava Nove željezare upozorava da zakon Lex željezara otvara mnogo šire pitanje od same sudbine jednog privrednog subjekta. Javnosti se govori o očuvanju proizvodnje, zaštiti radnih mjesta i stabilizaciji poslovanja, ali nema preciznih odgovora na ključna pitanja. Ko finansira nastavak poslovanja? Koliko će takav proces koštati? Koliko dugo može trajati i kakav je stvarni ekonomski plan izlaska iz krize? Bez takvih elemenata postoji ozbiljna opasnost da vanredna uprava postane samo mehanizam odgađanja neizbježnog stečaja uz dodatno generisanje finansijskih obaveza, poručili su iz Nove željezare. A ponovo aktualiziramo i priču o južnoj interkonekciji. Političke poruke dodatno komplikuju realizaciju projekta. Južna interkonekcija već mjesecima izaziva političke i stručne polemike. Umjesto rasprave o koristima novog plinskog pravca, fokus je prebačen na sporove o državnoj imovini i tvrdnje da bi Bosna i Hercegovina mogla preuzeti dugoročne obaveze kupovine plina. Dok jedni upozoravaju na moguće rizike budućeg ugovora, zagovornici projekta poručuju da ne treba zaustavljati investiciju koja je već ušla u završnu fazu priprema. Što se tiče projekta Južne interkonekcije, moj stav je apsolutna podrška ovome projektu po koncesionom modelu. Podvlačim ovo po koncesionom modelu gdje američki investitor obezbeđuje finansiranje, pa poslije i korištenje gasa, od čega najveći dio ide za 3 ili 4 elektrane na gas koji su najveći i potrošači. Obzirom da njime upravlja američki investitor, mi se sad to ne možemo obavezivati i ne mislim da to i traže. To je električna energija koja će se prodavati na tržištu, a oni imaju procjene kako će se to tržište u Bosni i Hercegovini razvijati. Govoreći o mogućnosti da se Bosna i Hercegovina dugoročno obaveže na određene količine gasa u situaciji kada bi se tržišne okolnosti mogle promijeniti, uključujući eventualni povratak jeftinijeg gasa, Bičakčić podsjeća na odluke energetske zajednice. Što se tiče tih takvih kalkulacija, treba računati sa tim da je odluka energetske zajednice u Evropi da sa koncem 2027. godine prestane korištenje ruskih energenata i u Srbiji, a tek onda, a pogotovo ne u Bosni i Hercegovini. Taj se rok može nešto malo prolongirati, tim tokom može doći i gas iz Azerbejdžana, iz Turske, iz Grčke preko terminala neki svjetski gas i slično. Dakle, mi ćemo poštovati tržišna pravila, a mi se možemo obavezati na potrošnju onolika kolika je danas, računajući samo minimalan razvoj na koji postoji uslov. Profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Azrudin Husika smatra da je logično da svaki investitor traži garancije da će infrastruktura biti korištena u punom kapacitetu. Neće ni jedan investitor napraviti bilo kakvu infrastrukturu koja u svojoj eksploataciji neće biti u potpunosti iskorištena. Najveći rizik za investitora u ovakvom projektu jeste da plinovod ne bude iskorišten prema onom projektnom kapacitetu i da bude ili djelomično tokom godine ili neuravnoteženo, pa da imamo potrebe zimi, a da recimo tokom ljeta ta potrošnja bude jako mala. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić ranije je najavio da nakon usvajanja zakona slijedi potpisivanje ugovora između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i investitora, kojim će biti definisana prava i obaveze obje strane. U međuvremenu političke poruke dodatno komplikuju realizaciju projekta. Ono što je možda najvažnije reći je da određeni sporazumi, uključujući one vezane za projekat Južne interkonekcije, kada i ako dođe do njihovog potpisivanja, će se desiti tek onda kada budu ispoštovani prethodni koraci, koji nisu nikakvo uslovljavanje ili prijetnja, nego isključivo dogovoreni zajednički koraci na zaštiti interesa naše države, ali i zajedničkih interesa Bosne i Hercegovine i ključnih međunarodnih partnera. Predsjednica naše stranke Sabina Čudić otišla je korak dalje te pozvala da se ne ratifikuje međudržavni sporazum s Hrvatskom o južnoj interkonekciji, kao ni da Federacija Bosne i Hercegovine potpisuje sporazum s američkim investitorom dok ne budu poznati stavovi američke administracije o pitanju visokog predstavnika i državne imovine.
Otpremnine i odlazak u zasluženu mirovinu još jedan su od nedefinisanih fenomena u Bosni i Hercegovini. U Federaciji otpremnina nije zakonski obaveza, dok je u RS-u zakonom propisano da radniku kao otpremnina pripadaju 3 prosječne neto plaće, bez obzira na dužinu staža. U Federaciji disbalans se dalje širi na one koji rade u državnom i one koji su radni vijek proveli u privatnom sektoru. Zakon o radu u Federaciji Bosne i Hercegovine nije predvidio unificirano rješenje za sve građane kada su u pitanju otpremnine. Poslanici su sebe osigurali kao i oni na dobrim pozicijama, dok su ostali prepušteni volji poslodavaca. To je najbolje riješeno u budžetskim organizacijama jer su sebe vlastodržci osigurali da dobiju jednostavno znatno više od običnih ljudi. Ima firmi koji daju nešto malo, nešto daju nešto više, ali isti vam je slučaj, na primjer, kad su u pitanju te otpremnine, odnosno posmrtnine. Ono što je bitno naglasiti, dakle, postoji izražena tendencija da se u posljednjih par godina sve više i više isplaćuju te otpremnine. Istina, još uvijek je prisutan jaz, disbalans između javnog i privatnog sektora. U javnom sektoru to se podrazumijeva gotovo na nivou prava, dakle nešto što je obavezno, dok u privatnom sektoru to još uvijek predstavlja primjer dobre prakse. Pravo na otpremninu prilikom odlaska u penziju, bilo prije vremenu ili punu starosnu, ne proizilazi automatski iz zakona o radu, nego na osnovu kolektivnih ugovora kojima su zaštićeni oni koji rade u državnim službama i pravilnikom o radu ili ugovorom o radu kod poslodavaca koji nisu obavezni donijeti pravilnik o radu. Bitno je navesti također da ove otpremnine za penziju, i tu stvar naglašava taj disbalans javnog i privatnog sektora, često postaju predmetom kontraverziji, na primjer kada govorimo o otpremninama za političare, za neke funkcionere koji su izabrani u parlament ili imenovani na neka druga mjesta i slično. Dakle, to izaziva opravdan gnjev javnosti, pogotovo kad se ti iznosi predstave javnosti. Mi smo napravili kod nas u penzije, daju ljudima koji imaju status neki društveni, da mu 5 puta veću penziju nego što bi trebalo da ima. Tako da imate ljudi sa 10 godina staža s najvećim platama, a imate sa najvećim penzijama, a imate ljude s 40 godina staža koji imaju minimalac otprilike ili 100 maraka više od minimalca. Sve je to nekorektno, nemoralno, ekonomski neopravdano, logički neopravdano. Mislim da je to jedna vrsta financijskog nasilja koju vlast čini prema mnogim kategorijama. Iako Zakon o radu Federacije Bosne i Hercegovine ne definiše pravo na otpremninu onima koji odlaze u mirovinu, nego to pravo zavisi od sreće, da li su radni vijek proveli u privatnom ili javnom sektoru, postoji pravilnik o primjeni zakona o porezu na dohodak koji jasno definiše da se otpremnina prilikom odlaska u penziju priznaje kao neoporeziva u visini 6 neto plata zaposlenika isplaćenih u prethodnih 6 mjeseci ili 6 prosječnih neto plata ako je to povoljnije za zaposlenika. U Republici Srpskoj zakonom je propisano posebno pravo za radnike koji odlaze u mirovinu prema kojem njima pripada otpremnina u iznosu od 3 prosječne neto plaće bez obzira na dužinu staža. Brojni članovi porodica, prijatelji, kolege, sportski radnici i poštovatelji okupili su se kako bi odali posljednju počast čovjeku čiji su glas, znanje i ljubav prema sportu obilježili generacije gledalaca i slušalaca širom regiona. Danas je u Narodnom pozorištu Sarajevo održana komemoracija Edinu Avdiću, koji je prošle sedmice preminuo u 47. godini. Posebno se isticao kao vrstan poznavalac košarke, a svojim stručnim analizama i prepoznatljivim stilom komentarisanja stekao je ugled jednog od najvećih autoriteta za NBA ligu i evropsku košarku na prostoru Balkana. Avdića su krasili energija, emocija i vrhunska priprema za svaki prijenos. Njegove analize, komentari i kolumne redovno su privlačili pažnju ljubitelja sporta širom regiona. Nakon komemoracije, dženaza i ukop Edina Avdića obavljeni su danas na gradskom groblju Bare u Sarajevu. Knjiga žalosti otvorena je danas i sutra u sali vijećnice u vremenu od 9 do 17 sati.
Izrael i Iran ponovo su razmijenili direktne vojne udare, dodatno produbljujući jednu od najozbiljnijih sigurnosnih kriza na Bliskom istoku posljednjih godina. Novi val sukoba zaprijetio je potpunim urušavanjem krhkog primirja koje je na snazi od aprila izazvalo strah od širenja rata na cijelu regiju. Izraelske zračne snage izvele su u ranim jutarnjim satima napade na ciljeve u središnjim i zapadnim dijelovima Irana, navodeći da su djelovale kao odgovor na prethodne vodeće iranske raketne udare na izraelski teritorij. Iranski državni mediji izvijestili su da su se eksplozije čule u nekoliko većih gradova, uključujući Isfahan, Karaj, Tabriz te glavni grad Teheran. Očevici iz iranske prijestolnice naveli su da se najmanje jedna snažna eksplozija čula zapadno od grada. Nedugo nakon početka napada, iranske vlasti zatvorile su zračni prostor u području oko međunarodnog aerodroma Imam Hamnei, glavne međunarodne zračne luke u zemlji. Sukob nije ostao ograničen samo na teritoriju Irana. Kasnije tokom dana u Jerusalemu su se čule nove eksplozije nakon što je Izrael objavio da je prema njegovom teritoriju lansiran novi val iranskih raketa. Prema dostupnim informacijama, iranski napadi uslijedili su nakon izraelskih udara na južno predgrađe Bejruta. A nakon uzajamnih napada, potpuni obrat. Iranske oružane snage zvanično su danas tokom dana objavile kraj vojnih operacija protiv Izraela, ali uz oštro upozorenje da će uslijediti znatno razorniji udari ukoliko Tel Aviv nastavi s napadima na Liban. Ova odluka dolazi neposredno nakon apela američkog predsjednika Donalda Trumpa i navodnih poruka koje su Sjedinjene Američke Države i Izrael poslali Teheranu. Iz Teherana je poslano nedvosmisleno upozorenje. Prekid vojnih operacija uslovljen je ponašanjem Izraela. Iranci su poručili da će, ukoliko Izrael nastavi sa svojim napadima na teritoriji Južnog Libana, njihov odgovor biti mnogo snažniji i razorniji od onog čemu smo svjedočili prethodnih dana. Najmanje 19 osoba izgubilo je život, dok je preko 120 povrijeđeno nakon što je snažan zemljotres magnitude 7,8 pogodio južni dio Filipina, izazvavši paniku među stanovništvom i upozorenja na tsunami širom Pacifičke regije. Upozorenje na tsunami je sada ukinuto. Prema podacima filipinskih vlasti, zemljotres se dogodio u 7 sati i 37 minuta po lokalnom vremenu u blizini obale General Santos Citya na otoku Mindanao, najvećem filipinskom otoku na jugu zemlje. Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za eventualnim preživjelima u pogođenim područjima. Snimci objavljeni na društvenim mrežama prikazuju oštećene zgrade, popularne ceste i građane koji u strahu napuštaju svoje domove. U pojedinim područjima došlo je do prekida snabdijevanja električnom energijom, dok su lokalne vlasti organizirale privremena skloništa za evakuirane stanovnike. Ovo je bila posljednja informacija u Dnevniku. Gledajte nas i na našem YouTube kanalu Dnevnik by Oslobođenje. Hvala vam za pažnju i doviđenja.